Ko najbolje piva? Nemam stvarno pojma. Ne znam, ali eto... Ko povuče pismu kad je... Što se tiče glazbe, Roko je tu najviše angažiran. Sad nije da on nešto piva, ali on je za kao DJ u busu. Kad se pobjedi, onda je on tu dosta angažiran. Znači, puštaju vas se Red Hot Chili Peppers. Pa uglavnom se drži rock'n'rolla ili totalnog treša. Ovisi kolika je otpijenost pobjedom. Ja. Imate li kakvu pjesmu koja mora biti puštena ako je pobjeda bila? Pa... Lani smo nešto imali, ali mislim da će ove godine, s obzirom na kviz izvlačenje iz naftalina poznatih pjesama, mi da će biti ona od Nižetića Alena, aj poludi nek se zna. Da, počela. Imali smo, ne znam, jedan zafrkanci, ali kviz u zadnjem dijelu busa. Izvuci pismu koja je bila popularna 93. A sad ove mlade generacije niko ne zna. Eto, tako nešto. Moja sestra je u jednom trenutku, nešto smo pričali, a to je bilo prije korone. Moja sestra je, znači, mlađa od mene, ona ima 26 godina sada, a to je još bilo kad je imala 22-23. I onda sam jednom trenutku rekla, a vidi ka Sandy je uvanile, pa nisam vidjela da Sandy svira 100 godina. A ona se samo okrene prema meni i kaže, a ko je Sandy? Ja kako misliš ko je Sandy? Kako ne znaš ko je Sandy? Da. Uopće. I onda kad sam pustila neke hitove, zna da ih je negdje čula, ali ona je generacija koja je to 95. Znači, pola tih stvari koje su nama doće njoj nekad, morat će negdje čuti, ali do tada uopće nije registrirala. A čekaj, kad ste imali taj kviz, je li bilo dozvoljeno koristiti mobitel? Ne, nemam mobitel. I ko je pogodio da je ta pisma iz... Pa mislim da je opet Roko na kraju najviše... On je napravio kviz i pobjedio u kvizu.